Mayap ayabak po ke kongan ama kiramdam karing radyo at manalbe king ke katamong online streaming. Pagmasusyan tayangeni ing banalamisa para king piyesta ng San Carlos Borromeo, metong aobispo. King makapasubaling paralan, darawon taya iting misa para king kapayapanda ring ega naganang meyangubye, lalo na retang meyangubye pauli ning COVID-19. Ring meyangubye pari, ring meyangubye apangadi ring makayantabe kaniting kaorasan, at ring meyangubye a makasulat lagyo at makabili keniking altar. Ingke katamong kapag masusyan ning banal a Eucharistia, panimuna ng Reverend Father Lord Christopher R. Beltran, Kura Paroko ning Christ the Divine Healer Parish, King Santa Lucia Resettlement Center, Magalang, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. Kinukaring kekeng niagubye, kapayapan ke kasakibye, akekeng liguran ke diking yatu, ing kamatayan ke kano achu, akekeng liguran ke diking yatu, ing kamatayan ke kano achu. Gino para karena kapayapan ke kenaduan. Gino para karena kapayapan ke King lagyo ning igpaampo ning anak, kampo ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ni Ginutang Isu Kristo, ing lugod ning Diyos, at ing sala ning banal Espiritu, manatiliya kekayungan. At keka antimurin. Kaluguran kong kapatad, king haldong iti pagmasusyan tayo po ing kapiesta ng San Carlos Borromeo, patronda ring seminarista. Kaya iabetala king katamong panalangin ding sablang seminarista, manano na sanang maging tapatla king bukasyon ay naos na ning Diyos para karela. Kapatad, sisyantala ring kasalanan tamo, bantamong maging karapat dapat magmasusi kareting banal a misteryo. Ginong Yesus, ikang mitatalakad, kaya kami king bayong biye, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Yesu Kristo, ikang mamatawad karing kasalanan mi, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Yesus, ika ing papakan kaya kami, king katawan mo ampon daya, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwana katamo, at king pamamatawad daring kasalanan tamo, idala na katamo sana, king biye alangang ka. Amen. Manalangin tamo. Hoy paming mayupaya, papanatilian me sa king kekang balayan, ing diwaning espiritong pigkalob mo, king kekang banal a obispo, Carlos Borromeo, makabuklat ya sanang parati, ing kekang banal na kapulungan, king pamagbayo, at tutuki king halimbawa at turo ning kayang Gino. Apayabot miya sana ing larawan ng Kristo, king mabilog ayato. Iti po, adwan mi, king kapamilatan ning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibiyat magari kayabeb mo ning Espiritu Santo, Diyos, manggaman king alangang ka. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Gino. Pamamasang ibat,
king sulat ng San Pablo, karing tao Filipos. Kapatad, eko sana sasawang makyapos kanako. Binyemi na ing maya pa alimbawa ke kayo. Pagumasdan nyo laring makyapos kaniti. Sinabi ko ng malalas ke kayo, at ngeni, mipapatangis kong ulitan. Dakal laring mabibye ang timong kasalang, ning krus ng Kristo. Deti pawalang ang pahinturo king impyerno, uling ingkarelang at siyan, yang gagawandang Diyos da. Binarapang pagmaragul, itang sukat dasang pikarine. Ing bukod mong maulaga karela, ila ring miyayaliwang bage, keti king yatu. Dapot para kay katamu, ing tunet ang balen, yapin ing banwa. King banwa karinyamani batan, ing panenayan tamong talapagligtas, ing ginutang Hesu Kristo. Ding katawan tang matbud at malalaso, alilan nala. Gawa nung kalupa ning kayang katawan, amaslag king ligaya. At iti gawa na, king kapamilatan namurin, nitang upaya, agagamita na, banong sakupan, ding sablang bage. Ing amano ning Ginu. Salamat king Diyos. Masaya ko inyang sinabi ra kanako, tara, muntatamu king balen ning Ginu. Masaya ko inyang sinabi ra kanako, tara muntatamu king balening Ginu. Masaya ko inyang sinabi ra kanako, tara, muntata king balening Ginu, at ngeni at syuta na makatalakad, kilubding pasbul ning Jerusalem. Masaya ko inyang sinabi ra kanako, tara muntatamu king balening Ginu. Iting Jerusalem, kanayon ng tangalan, kasanting na, kaayos na king pangalarin na, karing papuntala ring dai ning Israel. Masaya ko inyang sinabi ra kanako, tara muntatamu king balening Ginu. Ban pasalamat king Ginu, antimo ing inutos na, karinding ari ning Israel, magluklukan la, ban mukum karing karelang sasakupan. Masaya ko inyang sinabi ra kanako, tara muntatamu king balening Ginu. Parangalantaya ing mayap a balita. Inginu manatiliya kay kayo. At keka antimurin. Pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginu. Nga nang Yesus karing kayang alagad. Kanitang misan ating makwaltang makimetong a katiwala. Simbong da king ing pibanjana, panyirana mo ning katiwala. Inya, pepayawos ne at kitang na kaya. Nano ing ababalitan ko tungkol keka. Munye na kang kwenta kanako tungkol king kekang panibalan king pibanjan ko. Uling naka malyaring maging katiwala ko. At nga na ning katiwala king sarili na. Lalako na nako ning kanakong Panginoon king pamagkatiwala. Nano ing daptan ko? Eko agyong sarol, makarine naman nung magpalimos ko. Balo ko na ing daptan ko. Milako ko man king obra, atin naman tanggap ka na ako karing pi bale-balera. Tunggal-tunggal na lang pepayawos ning katiwala ding makiutang king kayang Panginoon. Nga na king mumuna. No, anti, ing utang mo, king kanakong Panginoon. Peki batani at nga na,
Dinalan abarilis alarong olibo, nga naning katiwala. Oy niing kasulatan ning utang mo, luklok ka at gawan meng 50. Mamalagwa ka. At kadwa, kitnane, iti, ika naman, no ing utang mo. Pekibat na, dinalan akaban at trigo. At nga na ning katiwala kaya, oy ning kasulatan ning utang mo, 80 ing isulat mo. Pinuri ne ning Panginoon ing mapamirayit akatiwala, uli ning pepakit ng katusuan. Uling may gitlang biyasang mamahala, ding taong makayato, kesa karing taong makadiyos. Kaliguran kong kapatid, ding maya pabalita ning Ginoo. Kapurian ka, O Kristo. Maya pa abak po kaya kayungan. Maya payabak po, among. Kaliguran kong kapatid, anya pong milabas sa aduang Domingo at syuko po king aliwang bansa, karin po king Holy Land. At maswerte ko po uling kani pong grupong pekyabayan ko, anam kareni kapampangan la. At iting metong 80 years old ne po king November 11. Ita pong pamag-tour na yata, itang kayabi na kitang pamag-pilgrimage, regalo dering anak na uling mag 80 years old ya. Pero malakas siya ining matuwang ini. At nga pong minsan, miras kami king Holy Sepulchre Church. Actually, balang pisamba na pupuntalan mi, manyaliyang souvenir na. O nangyanyang miras kami kini pong Holy Sepulchre Church, maligwayang mibabalik ka na, kwata ng makanyan, amo nga na, laway nyo po ring seli ko nga na, asno pong kasanting nga na, may kamura ko nga na. Kasi po, pepakit na la, bracelet la, $2 kano. Ne po, reta pong bracelet na siguro, ni kaya, kakita mo kaya ni pong karing lele pisamba na pisalida, reta pong bracelet na ating letrato ning santo, reta pong square ya, ing kayang paligid. Nga akong makanyang keni pong apo, nga ako, bala mo yata, may budol-budol ka, nga ako, bakit po amo nga na? Dakal pong makanyan Pilipinas nga ako, ₱5 nga akong makanyang kaya. Ayamong, agyan po pala keni Holy Land nga na, atin palang budol-budol nga na. Ngini po, may kibat yung anak na nga na makanyan, ay yan nga na, kasi lalawe pa nga na, bayo ka sasali, masyado kang impulsive, potang sasali ka nga na, ikit me, tambing-tambing, sasaluan me. Kaliguran kong kapatid, ng kaiking biyatamo makanyan tamo, we are too impulsive on our decision. Especially when we come to a situation in our lives na bala mo magigipit tamo. King kaya katamo pong ebanghelyo ngeni, Ginong Jesus minyeyang metong atalimhaga tungkol king metong katiwala. Actually, nung lawen tayo po, ini pong katiwala, and sabi na ng ebanghelyo, eya po, pante, kumbaga, mapamirayit ya. Pero lawen tayo king bandang tauli, nga na po ning ebanghelyo, pinuri ning Panginoon ining mapamirayit katiwala. Kim pong English, ing pinuri na po, ing sinabi na pong amano king English, eya po katusuan, eya po direct translation ning katusuan. Uling katusuan, negative ya, kaya katamong kapampangan at ding king Tagalog. Kim pong English nga na makanyan, prudence, ne? He gave praise to this steward because of his prudence. At ini pong prudence ini, akit taya, ining katusuan na ini, bakit niya pinuri ning Panginoon, akit taya ketang kayang gewa. And I summarize ketang gewa na ning katiwala king atlong salita. Reta pong atlong SSS. Munang dili, yapin po itang S, first S na gewa na. Nano ini, yapin po ing silence. Neng kaiking biyata mo, pota pong atin tamong daralan ng sitwasyon, kalupa na po nine, tamo maging tahimik. Pero lawen niya po ini pong katiwala. Nano pong gewana niyang inaus ne po ning Panginoon. Anyang sibyana ne kitang sitwasyon at pelad na itang masanting report kaya. Nano pong gewana? Meg salitaya, meg dahilan niya, aliya.
inggewa na, may naimikya mo, alaya pong amano, anyang pakisabyane, nining Panginoon, ining mapamirayit katiwala. Aba, bala mo po ngeni, o ining milalako kaya katamo, den pong lalong-lalo na, den aliwa, den kaya nakan minsan, ay, katumod nga napin. Bakit? Pota pong sasabyanan, making malina, ay, asnong karakal, dahilan. They love to reason out. But look at the prudence of this steward. Itang prudence, mo munang dili, yapin po itang menayimikya. He just turned into silence. Kadwa po, maliban po kitang silence, the second S is he searched out. Maliban kitang silence, he searched out. Linawin itang sitwasyon. Kaya nga na po ning Ebanghelyo, nga na ning katiwala, lalako na ako ning Panginoon ko, king pamagkatiwala, nano ing daptan ko. Nano ing daptan ko. He searched out, ketang sitwasyon na. Kaya nga na makanyan, marine na ako nung mamalimos na ako man. Makalunos na ako man, uling matuwa na ako nga na siguro para magbungkal o sarul, king gabon nga na. Balo ko na nga na. Anyang may naimikya at linawin ng sitwasyon na, balo na nung nano itang dapat gawan. Actually, den pong aliwang commentaries, sasabyan da, itakanong gewa na, bala mo po kano, lema nga ni, itang kayang katiwala. Pero nung lawentaya, and reading between the lines, ini pong gewa na ning katiwala, ikit na yung malina. At anyang ikit na yung malina, tinulid na. Bakit po ikit na yung malina? Lawen niya po itang sinabi na po, nini pong Panginoon, keta pong minunang parti ng Ebanghelyo, nano pong sinabi na nining Panginoon, nga na ning Panginoon, nga na, nano ining ababalitan ko tungkol keka, monye kang kwenta tungkol king kekang panibalan king pibanjan ko. Monye kang kwenta tungkol king panibalan king pibanjan ko. He is asking for a report. Wari po, pota pong mamiye tamong report, dapat itang gusto. Nung mali itang report at akit dang megkamali ka, mas lalo kang may parusan. Pero lawin niya po, anya pong munyekang kwenta, na nung gewa na, yung gawang ko, iusto ko itang pamagkamali ko nga na, i-search out, nano itang pamagkamali na. Nga na makanyan, pilan utang mo king Panginoon ko nga na king mumuna. Dinalan na barilis, alarong ulibo, nga na. Nano pong sinabi na po nining katiwala. O ining listahan mo nga na, palitan me nga na, lukluk ka, at gawan niya mong 50. Ita pong 50% kanino ya? Kaya tayang katiwala. O ita, ing pamamarayit na. Kadua, nga na makanyan, ika nga na, pilaning utang mo nga na, dinalan, akaban, at trigo nga na, o ining listahan mo nga na, gawan niya mong 80. 20% na naman, ing digdag na, kanino na naman na ita. Kaya pinanyang ibiyene, ing report, ning katiwala, king kayang Panginoon, nanong gawa na nining Panginoon, pinurine. Why? Naikit itang mali. Naikit siguro itang pengawana nining katiwala. Exaggerating the story, the parable, siguro nga na ning Panginoon, ala naman palang mali kaya, o naman pala totoo, ining report kaya. May ganyan tuso. Siguro, nung lawen tayo po ining Ebanghelyo, sasabyanan ng Ginoong Yesus kaya katamo, tamo basta-basta magdesisyon in our lives. We should not be impulsive, especially karetan daratang ang sitwasyon king biyatamo. Nengkay po, kanini tamo po may na. Nanungno ka rin, potang mika ka na, tamo king alanganin, basta-basta magdesisyon tamo. We fail to silence ourselves and put ourselves into prayer. Ing pong silence, mo kabud silence, nunat kailangan mga di ka. At kadua, nga pinitang searching out, itang kukot nan ming sarili mo, at aliwa mo yung sarili mo, nunat ing apong Ginoo.
nano'y malilyari, nanong buri mong paratang, o Ginoo, kanako. At yung katlo po, yung last S, yapin po itang surrender. Surrender. Silence, search out, and surrender. Bakit po surrender? Nung lawen tayo po king bandang tauli ng Ebanghelyo, nan nga na po makanyan, pinuri na ning Panginoon ing mapamirayit ng katiwala, uli ning katuswana, uling may gitlang biyasang mamahala ding taong makayato kesa karing taong makadiyos. May gitlang biyasang mamahala ding taong makayato kesa karing taong makadiyos. Kukompare na ngeni ng Ginoong Yesus, retang nanoy tang priority. Ne? Nanoy tang priority. Itang makadiyos, ing priority ning makatao, ning makayato, ning kahit ang priority tam, syempre nung nanoy tang makakayap kaya katamo. Pero, nung lawen niya po, itang makadiyos, itang yapin itang kaburyana ning apong Ginoo. Anti na mong sasabihan ning Ginoong Yesus, kaya ning bandang tauli, itang katiwala, anyang ikit ning Panginoon, nung nanoy tang gewana, anti na mo sasabihan ning Ginoong Yesus, ing katiwala, surrender na, ing kayang sarili, nung nanoy tang desisyon, ning katiwala, ning Panginoon, kaya ning katiwala. Gewa mo na palang gusto, itang pamagkamali mo, sige, magsilbida kang patawaran. Nanoy tang kaya katamong dapat isurrender when we already seen, ikit tamo nung nanoy tang kaya katamong sitwasyon. After being silent, after searching out, what do we need to surrender in our lives? Kaliguran kong kapatad, o ini po yung milyari king biyen ng San Carlos Borromeo nung lawen tayo at balikan. San Carlos Borromeo, at tatandanan ko po kanita, anya pong mag-aral kami king San Carlos, king San Carlos Seminary, karin po king Makati, at kaya pong metong letrado ng San Carlos, kaya pong kaya kaming dining hall, king refectory. San Carlos, tayimik yang ating susulat ketang letrato nga ita, tayimik ya akit me ating metong kandila, masusulat ya. Pero itang pamanyulat na, makababaing metong ng gamat. Nanoing metong ng gamat, makakanaya king buntok na. Itang bala mo mimisip ya. At sasabihan da, reni pong magkwentong aliwa, rin kaya kaming seniors kanita, sasabihan da kanu, anyang gagaw, anyang itang letratong ita, yapin po itang may kapag-create ya kanong, formation para ka ring pari. Actually po, nung pong lawen tayo at balikan, San Carlos Borromeo, iya po yung mag-umpisa king seminary formation. Kanita pong minunang panahon, ala naman pong seminaryo. San Carlos Borromeo, iya pong minunang mitatag ka rin ng seminaryo. Bakit? Linawe na nung nanoy tang kulang king pamagpari. Linawe na makanano la ring sitwasyon ning pari at makanano ya makasawop at linawe na at ikit na iti at sinurrender na king apong Ginoo. Kaliguran kong kapatado, ini po yung panagkat ng Ebanghelyo kay katamo. Manano na sanang maging kalupa tamo na naman king biyatamo San Carlos Borromeo na biyasang magpakumbaba na bibiyeng sarili king apong Ginoo kapamila taning pamanahimik at pamaglawe king sitwasyon at kay bat ibiye nung nano ing desisyon ni apong Ginoo para kay katamo. San Carlos Borromeo, ipanalangin mo kami. Talakatapo. Iso Kristo, ya ing talapamilatan ning Dios sa ting tao, paubaya tala kaya ring kaya katamong kayadonan kingig pa at nga tamong manalangin, Ginoo pakiramdaman me ingke kang balayan. Ginoo pakiramdaman me ingke kang balayan, para karing mamuntukan kingke katang kapulungan katolika, manatili lasanang masigasig tupad king karelang katungkulan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo pakiramdaman me ingke kang balayan. Para karing pamuntok ning bansa, pagsikapan dasanang magari ing kapayapan at katarungan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo pakiramdaman me ingke kang balayan. Para karing mga lakal at talapamahala, ing karelang pamagsikap, makasawop sana,
imbes na maging sagabal, king pamagsane king bie karing aral Kristiyano, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mi ingke kang balayan. Para king kekatang komunidad Kristiyano, pisan meto nga nakatasana ning Eukaristiyang iti, king pamitatambayan at pamikakapatad, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mi ingke kang balayan. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan at ring sarili tang kapagnasan. Ring kapagnasan daring sablang makayantabe kaniting kaorasan. Ring kapagnasan aparalada ring kekatamong talapakiramdam king radyo at talapanalbe king online streaming. Karing miyayaliwang programa ning kekatamong radyo. Ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kekatamong arkidiocesis at para karing kapatad tamo amagsadya para king karelang ordinasyon king pangadiakono di Christian Rey de Dios Kayanan, Arjon Magat de la Cruz at Omar Nino Vitug Defensor. Iulino sana king kayaryanang maligaya ring kapatad tamong meyangu na bie, lalo na di Leonora Simbulan Kapule Wong at Daniel Javier. Ipanalangin ta king Ginoo. Igpa nasa mong pamanalan miya ing sablang bage, ake kang lelangan. King kabyasnan abinye mo ke kami, at king lugod ape palablab mo karing puso mi. Sana maging mayap keng katiwala, ban atanggap mi ing kekang kayablasan karin banwa, manggaman king alanganga. Amen. Dalita mo po para king pamagsadya karing ayin. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo, at alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inuming nagbibigay lakas. Tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo, kalagurang kong kapatad, banging kaya katamang daon matanggapla, arapan ng Diyos, sigpang mayupain totoo. Tanggapane sana ning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O igpaming miglalang, balikdan mong mitmong ganaka reting ayin adaralami king kekang altar, kaniting kapiesta ng San Carlos Borromeo, gewaming metong alimbawa ning kayapan at kapag malasakitan para king kasuyuan pastoral, kapamilatan na ning upaya niting sakripisyo, itingan po adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At keka antimurin, Iyat nayo ring pusoyo. makayat na nalaking Ginoo. Pasalamatan tayo ing Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat at matulid,
ing pasalamatan da ka, ampon, nukarin man oy pa, Dios kingalanganga at lubos mayupaya. Pagkalubme king banal a kapulungan iting piyestang parangal kang San Carlos Borromeo. Agigan mo kami kapamilataning banal ng biye. Tuturo mo kami kapamilataning kayang pamanaral at babye mo ing kekang pamagluwalong bilang pakibat karing kayang panalangin. Ulinita, kambera ring sablang koro ring anghel karin banwa, adaralit kapuryan at ligaya keka, layon makyabeng alang tuknang babye kapuryan keka, kabang ngamingan kakanta. Banal, banal, banal yan Ginoo, Diyos ning upaya. Mibuyaing banwat inyato, kintekang ligaya. O sana, tingkakatas-katasan. Unyan, ing daratan, king lagyo ding Ginoo. O sana, tingkakatas-katasan. Ika pining banal o ikpa, ika ing sibol ning sablang kabanalan. Ulinita, ipanigapumi, itugtugme ing espiritu mo, antimo ing titipang ambon, kareting ayen mi, ban pabanalan nala, at para kay kami gawa na lang, katawan ang pondaya ning ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya at bayo na kusang lub dinawon ing biyena. King pamayla sa ampong kamatayan, kinwane ing tinape. Pepasalamata na ka at pinuri. Piraso ne ing tinape. Dinung ne iti karingkayang disipulo at ngana. Kuanan niya iti ikayungan at kananye. Itiya ing kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan, kinuha na yung kalis, pasibayang migpuri at pepasalamat keka, at dinuwang na yung kalis karing kayan disipulo at ngana. Kuanan niya iti, ikayungan at minumko kaniti. Iti ya ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, amibubu para kekayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran la ring kasalanan. Dapta niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan.
Yang ini gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at ating pangasubli ng mebye, daraon miya keka iting tinapin ng biye ating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalerian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulo-sulo, king katawan ang pondaya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal a Espiritu. Ganakan me o igpa, ing banal a kapulungan a makalaganap king meto yato, ban miganapya king lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming Papa, i Florentino at Pasiano ring kaya kaming Obispo, at ding sablang pari, ampon diakono, at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi ame ngayawon na biye, king pihong kapanayan ning pangasubling mebye. Idala mula at ding sablang mengayaw na biye, king pakalulo mo ketang masalang arapan mo. Pakaluluwan mo kamingan, gawan mo kamingan, karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kayabe ng Maria, ing birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang esposo, kambering nuan mong apostol, kambe ng San Carlos Borromeo, at kambering sablang santo at banal, mi biye kalugod-lugod keka, king keka banding panawon, puryanda ka at paligayan, daka king kapamilata ng Kristong kekang anak. King kapamilata ng Kristo, kambenat kaya, o Diyos, sigpang mayupayan tutu, kagom ning Espiritu Santo, pupuryanda kat parangalan, manggaman king alangangka. Amen. Ngeni manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod kingig pa karingamanong tiro ng Yesus kaya katamo. Patawad mo ke kami ring salami ke ka anding pamamatawad mi karing mi kasala ke kami mga emo kami pay sa Ikapos mo kami o ginuking sablang marok, malugod yo pong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banking kasaupaning kaya kang pakalulo, mitimawa kami parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyos kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang paninayan mi ampon pagsadyan mi, ing panyatangnan ning mitmong ligaya, ning talapangapos ming Yeso Kristo. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman king alananga. O Diyos sa ikpami, ing ginuming Yeso Kristo, sinabi na karing apostol na,
Ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Ginoo, eyo po sana babalikdan ding pa ulit-ulit ming pamikasala. Nanetlawan niyo po ing kasalpandayanan mi at ing mabilog mong Santa Iglesia at pamayapan mi ang pambilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at maghari manggaman king alangangka. Amen. Ing kapaypan ni Ginoo, mantabi sa kapilanman kay kayo. At keka antimurin. Ipakita mo po ngayon, mikakametong tamo king kapayapaan. Cordero ni Diyos, ang inalako, iyong kasalanan ninyato, makaluluan mo kami. Cordero ni Diyos, ang inalako, iyong kasalanan ninyato, makaluluan mo kami. Nyo'y Kristo, ing Kordero ng Diyos, nyo'y milalako king kasalanan ning yato, mapalad la rin may yaos king apuna ning Kordero. Ginoo e kumatampang tanggap keka, dapot iyagkasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan ng Kristo, Amen. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwalay, tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking online streaming, ae makatanggap komunyon king pisikal a paralan, abayan da kayo ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan na sakramento,
kaluguranda ka may king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapanda ka. Dapot pauli na ningening penandit, era kaatanggap king sakramento, ume kamuman espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, balamo mo wari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Talakad tapo. Manalangin tamo. Oy paming malugod, ing banala sakramentong tinggap mi, ipagkalub na sana kay kami ing tetagan at sikanan a kalupa ning kang San Carlos Borromeo at apat king kayang pamanyuyo at alang kupas king lugod na. Iti po adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Panalangin para karing kaluguran tamong mengayawon na biye ating pamagmasusi king dawon. Manalangin tamo. O lubos mayupayang Diyos, ing pakululo mo eme darayo, karing mamawos keka king kapanayan, malugod mo lang balikdan, ding talasuyo mo amekona keti king yat, keti king bie, iti mi papasyag king lagyo mo. Lalo na retang mengayaw na bie pauli ning COVID-19, ring mengayaw na bie pari, ring mengayaw na bie pangadida, ring makayantabe kaniting kaorasan, at karing mengayaw na bie makasulat lagyo at makabili kaniting altar. At pakibilang mula karing banal, muka kapilanman, iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Dinan mo lang alang anggang kapainawan o Ginoo, Aslagan na lasana ning sulumong alang kapupusan. manatili lasana king kataymikan. Amen. Idalara ka sana, king paraiso ring sablang angeles, luwalasang sa lubong keka, ring martires, at idalara ka, ing banal ng syudad, ning bayo at alana, gangeruho sane. Idalara ka sana, ing paraiso ring sablang angeles, luwalasang sa lubong keka, ning martires, at idalara ka, king banal ng syudad, ning bayo at alana, gangeruho sane. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At keka antimurin. At bendisyonan na kayo ning mayupaya at alangang Diyos. King lagyunig pa, ampon ng anak, ampon ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, umeko king kapayapan. Salamat king Diyos. Uming dirken kekeng patulungan, ikang minyetuta, ampong kapayapan, ingin duming balen kekeng lalawigan, uling
lampong bimbisitas, ake kang delawan, o Virgen amasla, tinganggang emalempig dalamong lamak, metulalang dakal, ke kapasalamat. Kasalbantayanan, niunlad, milagnahin pa mi kalugod, agad